Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyon amin, papagayam. Inta ibasa ti Roma, Kapitulo 13, versikulo 9. Tadagiti bilin, di ka makikamalala, di ka mamapatay, di ka agtakaw, di ka agagom. Amin dagitoy, kandaddo mapay. Madagop da iti daytoy may sa abilin. Ayatem, ti padam a tao, akas iti bagig. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Tut! Umasidag ka na. Tut! Kasta, umasidag ka. Ne, imasidagan kan ka may taaso ti karuba. Tayta, natiliw ko. Sige, ipan mo ni ulag. Amang ano makita da ka? Kita ma, agsipot ka no da kumit kita. Awan, iso adarasam. Ipan mo ni ulag. Anya ngay taramidan ta dito'y aso. Taol mo taon. Baka nang ngamin Di namat kaya tinapoy. Adda ngamin breed day ka nga aso. Iso adi na kaya ti basta-basta amakan. Anya nga roti ipakanta ngay. Yung kaigatangan iti kanin na Dog food? Gawin Agdamag kalangan iti paggatangam. Diana! Ayan mo aya! Diana! Nabiro kam ni Diana. Awan nga rod lakay. Napanan na ngay. Itay pa'y aldaw nga awan Ay, amang ano napan manen dita ka aruba? Si kantumot nga main ta linukatam jay ruangan. Si Gudmet asaan na pumampanaw? Itaman lang nga napimanaw ni Diana. Los! Umay ka man dito'y. Los! Apay aya. Saan mo't latamang dito yung aso? Anya ngay nga ti kayat na akanon. Tsaka mo Sapay naginay ti gatang ko iti dog food. Amangan mat no karne ti kayat na. Anya? Igatangam iti karne. Ipritong. Ay unay mo't tan. Akin ko kwa aya iti day tanga aso. Ay na, nag-cute mat ngamin. Di mo't nabayagan na kayat mo ti madaan iti kasto yung aso. Wen. Awan mat ngamin kwartata paggatang ta iti kasta. Sungarot nga da ito yan saan ta pa naggastos? Wen iso tagikwaantan day tanga aso. Kapilitan No ngay makita dya akin ko kwa. Apay ngamin nga ipakitam. Agtali na idlang dito unag ti balay. Kasanungay ita. Di namot kayat timangan. Basta, ipamuspusak. Mabit lang tayo nakgumatang iti karne. Barang no isong agpaiso ti kayat na kanay. Agawid ka kumahbalasang ko. At apay trabaho. Apay aya. Mapukpukaw ngamin ni Diana. Hay, at dala siguro dita ka aruba day jay. Nagmalmalem nga awan. Napanan na nga rudan ngay. Iso nga agawid ka. Tamapan mo man damagan kadagita ka aruba. Ni mami matalaga. Tila pagdandanagan na. Love na ngamin dayjay nga aso. Regalok dayjay iti birthday niya. Kasta ka di. Imbagla aliwliwadakin ni daddy no kasta mabatbati dayjay balay. Naawanan niya Saan da kumamat apag-interesan Ay na, amamatan ti tattaw ita. Ultimo aso, takawin dan. Sapay nagpigsa ti todo. Inayadam nga rod tagpataray ata ni. Delikado, nagalis ti kalsada. Dong. Dya aso. Nangikabilang. Jeruhan. Ingkaman kitaan. Ang tataon. Ay matudtudwan samot. Ay unan niya. Anya kamutan.
Di mo man lang nalaglagip nga inlinong day ta aso. Si Kaman kit de. Day tala nagboy-boy at titibi ti naramid mon. Ay, apo, nabasan. Mga turturong akpay mo't. Imbatim matlatan. Makamu kamat na. Di ta na nga rudan ah. Bye-bye amon di ta. Ay na, mami. Awan ka numat dita ka Aruba. Saan da ka no anakit kita ni Diana? Sinorsor mo amin, Aruba? Nakaturog dan, mami. Di tangay ayan ti agasawa. Dagiti taga Manila? Wan, Jakto pa'y am-am mo dagita. isoda ti kabarbaro Aruba ditoy. Ay, barang adan tumang isubliin ton bigat. Mano atawan at tinartarakan ko ni Diana. Uray aso laeng. Nasakit tinakam ko. Mabirokan tayo ni Diana, mami. Namin ano matin anapukaw. Ngam o may damat lata isubli dito'y balay. Taam muda ako kwayong. Luz, aldawan, agreeing kan. Apay ariingan nak. Agtrabaho akon. Di ka pa'y nakaluto. Naglaing kan, ta ilutuan ka pa'y laeng. Alang nga rodan. Agrubuatak nga rodan. Kating ka na. Maturog akpay. Awan lata ni Diana. Bakit? Ay, saan-san ang maisubli ka data ni Diana? Awan met ka no nakakita ka dagiti ka Aruba. Papananangay ko maasabali. No, pinag-interesan dan ako tawanan ah. Ay, sapay lang kuma. Tajay nakaala, tarak nandaan na imbag. Akasmat lang iti panang tarakan ta ah. Ay, sayang jay aso ta. Ne, apay ngay. Saan mo ito nagkutkut ito yung aso? Los! Umay ka man! Inan-anom ito yung aso? Apay aya. Di mo't bumangonan na eh. Win ngagpayso. Di na pa'y sinagid apulos to'y kanan na. Anya taramidan ta ngayon? Diyak mo ah. Isublitan sa nitakin ko kwa. Di ibagada nga inalata. Katkasanong arudan. Natay samot tan. Si kan tumot ngamin. Na, basol ko manan? Di mo matgayam amot agtarakan iti kasta nga aso. Saklaan ngaya. Duwata ah. Inalala tapay lang arud no kastamot laeng. Sikatin ang ibaga asaan tan nga isublay. Iso asan na siyak ti pabasulam. Anyamanin ayat ti pampanunutem. No nga min kastoy, nga agtugtugawak dito'y salas. Umayan agpasaklot ni Diana. Malagip mo manin. Ay, imbag lang at agtataol dito'y, no adda tao. Awatem latan niya awanan ni Diana nga aso ta. Manon nga aldaw nga awanan. Unay matngaminan jay nakaala. Kunakken ka. Ado dagiti tattao nga awan konsensya na itapanawin. Regalo kanyak ni Mika dayjay nga aso. Ita, napuukaw pa iya. Malala. Di mon panunutin pa'y bakit. Tapno saan ka ama stress. Ni, isardeng mo man day tulugan. Tapay. Adda ar-aribungbungan da ije abanda. Di tamat asidag ti balayo. Wan nga rod. Mabit lang ang tayo nakitaan. Excuse me? Anya ka ditikit kitaan nyo? Ni Diana! Natayan ni Diana. Kat inuwalang dalatan dito'y igit ti kalsada. Inkalim di aso. Wine. Nangikalyam ngay. Di ta ah. Nagbiit kamutan. Awan mo't awit mo apala.
Masapul pa'y ayang amin nga ikalay. Anya? Amumot nga dapapanak. At dapay trabaho. Kasanon nga nung makita di akin kukwa? Ay apo, si kala ko man at tinapan ng ikalay. Naglain ka nga gibaon. Apay, tinarakan mo? Pag interesam to mo't namin nga alain. Ngam di mo mo't amo abiyagay. Awaan ni Diana. Mami, Siguro, saan da pinakpakan? lakit di Maladingitan, nak. Mami, tinasayaat. Paikalitan ni Diana nga aso tayo. Dong, amom ka din o asino ti akin kukwa iti day jay nga aso? Asino? Jay lakay kun bakit? Diakin ko kwa iti dito yung apartment. Won. Nagsingpot da pay mo't kadata. Sigurado ka? Abagi da dayang aso? Wen nga rod. Wala. Anya nga rod nga eh. Makonkonsensya aklakat nga rod. Basol mo mo't ngamin. Siyak manen. Imbagak mo't ngamin idikan ka nga isublita. Mababa inak. Nakaan-anos da gidjay nga agasawa kadata. Tsak to kaya ti lumabas iti paraangan da. Ipadlaw mo matlaunay ano kasta ti aramidam. Basol mo ngamin dayto kat. Naisem kang agtagi ko iti saan mo mo't ako kwa. Oh, anya nga ita. Ay, di nakman pabasulan, dong. Apay ngamin asursurutom latan ti ibagakan ka. Adamot bukod mo apanunot ah. Ay, kunak ngamin kin ni Mami. Asaan nga amin katrumbang apagtalkan na. Wan mat ngamin. Amo matan ni Mami. Adala umasidagkan kwa na. Mamatin adagos. Maasyanan adagos. Mamati akaaruba na matla ang tinangpatay di tarakan na nga aso. Day tamot ti ammo. Sapay lakay ken bakit dan. Talagaan na lakada lang nga mabikbiktima. Kunak asaan da basta-basta agpaunag iti uray asino. Wan mat Ang mga noaddan tupay makaiturad amang serak ijay balay. Sapay kanayon nga awanak ijay balay mi. Luz, umay kayo mat maki-Bible study kanila kay mo. Ha? Ay, wen auntie. Di tala ang matasidag. Ay, sige, auntie. Ibagak ka ni Dong. Tapno maam-am mo yo, dagiti daddo, maakaroba tayo ditoy. Iso nga umay kayo. Di kay madanagan, auntie. Umay kamintokan nila kay ko. Wan, Luz. Nasayaat no agiin nadal tayo iti sasaw ti Diyos. Tapno nalaglagan ti panagbiag tayo. Rumbang launay, amakiin nadal tayo iti sasaw ti Diyos. Tapno agari kumati ayat kada tayo, kat mailiklik tayo nga agaramid iti dakas. Papagayam ditan tinagibusan. Ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Na inbag nga oras kada kayo amin.